Ahwefo na etiefo we ye WAAHWE TV na me amegina he ye from KGT Ghana Blackstars ba ye bebo ye ne Comoros ye tie simantin so ne abusabusa afoforo nsemfu abaako mienu ni ahwese Ghana betimi adi nkunim anaase ebedi nkuku opanyin kese ye from KGT announce me say from Vuga 1 Vuga 1 we need ya no odin we ye WAAHWE TV WAAHWE na the omni say nyambo echi na ya we say Ghana ne Comoros ebo match ame ya we pan koso den okay na match no hu ni say okay so far there one say see Ghana no say dia wa ko match we an we ne dia yawu timi dem hu ni say Ghana omo de eni den ne pressure be dey e bit ma fa win okay we de hu ni say Ghana we ni ya wu nti no omo de eni den be fa okay mate say o say Ghana de eni den be fa nti wo vim pa say Ghana be fa me wo vim pa say Ghana be fa fi say some match we say me say hu ni say the die you osa wo go osa wo go pa ahefo na etiefo me ni Vuga 1 na edi nkomo yi o say Ghana ball ne die eni den kwaso e de Ghana be wini enti me say ko na makonya obi foforo na mabuso no nso adwen na ma hwese Ghana be wini ampa me da ma say ahefo na etiefo we ye WAAHWE TV na ma motimi nkan ye osomfu KGT a yota say menya nkofo mienu bi o me nchen WAAHWE DOP any sound man ya otimi so mo bo adwuma pa me frɛ say I from Francis Anochi do not from no size Francis Anochi o say do not from no size next only size on okay now also chairman from my wife o say friend wife ade o search your phone so ana search me the mama sign sir okay but I hope someone you aware say nyambo achina Ghana ne Comoros ebo me aware o ya aware pa na match no hu ni say Comoros be she Ghana trainer o ya sure because Gabon match no Gabon name ambo bi na nam ka say Ghana fo awiem o ma ya ade ayedoro ampa so wife one say Comoros e be she Ghana 3 straight 1 point score Ghana nya na hamepa because come this 0 pa na bafie all right you see wife one so akere na adwen yentie the postiga aka no size then there WAAHWE there kona Ghana belusu by Ghana need there o say kim Ghana by the prayers na ye no Ghana belusu I say prayers mo bobo ese bono mbo some dey ye life some dey do adem ko jika mo fembre fie ni nsu say ye Ghana ye dey ni ba ye say do mo ye re kire say life bobe the die you ni nwan kwa na me dwom kra no omunko free players on see the die in Jordan na Jordan bo full season one go kra wan shebi we a striker na asem waja kra otifie no mo friend mo be bo anaka m benchi Jordan you can fa so ahefo na etiefo we dey o chami oni masem ka o se na wasuma DOP say Ghana belusu Sandman say Ghana belusu we ye WAAHWE TV yes san bossy mountain so ne abusa afoforo ne ahwede ebeko ahefo na etiefo we ye KGT a me ma wakwa abanso ba WAAHWE TV so ye frame KGT a now so Ampacho ye frame Desmond but do na frame Skip G Desmond and I say Skip G okay chairman now so Ampacho Medini Awa Mohammed okay na do na so frɛ say with my friend Pala 1 Pala ada o tire ana there be tie Pala ye o para ana ye o Pala no mo me ye aduro no me de ne ye Pala okay me ka say bia paracetamol asem na okay there be na nkyerase people always learn our so what I say edimo do skip mbese mbusa say wow ya we say nyambo achina Ghana ne Comoros match me aware pa we sure pa say match we dey chale nye easy na we match ya utimi say Ghana be wini na Comoros ne be wini okay match ne dey Ghana dey me say team no mko show me dey tough team but dey me hwehwe say Ghana be team a win no ma yere yenya be 2 points bi kra na da be fi me nkofondo mo ai team ne dey enye enkra team kra by we wish me say Ghana be team abon homode
according to Skip, was one the percent points in Ghana nye 2 points bi anke normal, but still na who ni say Ghana be wini. Palawan. Now so who ni say Ghana ne Comoros yi, he for the be wini. Me de tete Ghana be wini. Ghana wini eye simple kra nti we nya kasa tintin bi Ghana wini awie. Palawan so one the tete Ghana wini. Ahwefo na tifo yesen boss monten so ni akohwe ahofro so adwen. Ahwefo na tifo yesen makwaba eba WAAHWE TV so. Masan about pia minya nketo ye wa hei. Omo de omo bobo dada wa hwe out team so omo bobo nti omo de omo nimbo mu pa. I hope say your friend me KGT announce e. Your friend Selassie. Selassie. Hail Selassie. Yes. Ade wako Ethiopia dana. Oh, there be there. Nko honum da. Ah, okay. Chama announce your friend say. Friend me Collins. Collins, okay. Oh yeah, we say nyambo China, Ghana ne Comoros e o match. Me de me yawe pa. Na uhu ni say ball no Ghana be wini ana Comoros ne be wini. Me hu ni say Ghana de ya be wini. Ghana be wini. Na o jidi so obi be shegu. Me jidi so obi be shegu. Ai pate Be shegu. Me dase. Na onso e hwan be shegu. Oh, ya nyina je pate di. By correct score na de be 3-1. Correct score ye 3-1. Selassie say 3-1. Pate be shegu. What you say? Yes. Inti wo vim say Ghana be wini. Ya man na de ya na efa. E wo Ghana mo. Yes. Ahwefo na tifo Pateni Collins omo say Ghana be wini wo ye dey. Timedam ase. Bye bye. Ahwefo na tifo ya san abo apia enua baako. We ye WAAHWE TV ana mote enkan. Ye frame KGT a chairman na onso e. Oh, your friend me Ken ba do na friend me manager. Oh. Ken ana manager. Hey. Ale ona ombo manager. Eya hen. Sa anyum no na ebo ma wa na. Ah, me na ebo ma me. We ye sure. Pa. Okay. Na manager we ya we say nyambo achi na Ghana ne Comoros e o match. Yeah, me aware pa. We ye sure. E obi am wo Ghana de aden. Enti ball no hu ni say Ghana be wini ana Comoros ne be wini. Oh, okay. Sisi ano Ghana for omo ekọ omanim ana afensu no say nkakra so ni kwa say de bia na aye huhu de aman ubehu Ghana for lusi kura na Ghana country ni nyina so mo ye bibia mo ye say da bi what you say abotre so nti say bia ye ko ye we last previous one ye ko ye yes 1-1 what you say 1-1 eni bibia what you say ye ball na ye game bibia betimi asi we betimi ahye we so betimi ahye ba me de ochina match ne de Ghana ne Comoros match no me ogidie wo Ghana mu cause me Ghana ni me nye Comoros ni what I say ti me ogidie say Ghana betimi ahye Comoros me gidie no According to manager say Ghana be wini na uhu ni say players no wo ogidie o ba komo say we be hye ana hwana uhu ni so be hye oh Ghana gidie nipa mu ogidie woni mu Michael Odate metimi so yi de daju ono de godfather cash Ghana godfather ba kope oya de pa na mishra no ba bi owo bia ono na busuafo omunyina na mishra o that is ogidie woni mu so obeshegu de daju beshegu ahefo na tifo manager Kenneth do na friend manager say Ghana de Ghana be wini menti asiu so far do na say Ghana all right yenhwe yesan be boy pianko for ni ahwese Ghana betime wini a ahefo na tifo masa boy pian minye ogina menchen na mamunim dada KGT na ekase me sam makwa baba WAAHWE TV so chairman me did the KGT announce yeah your friend me Eric ba do na friend me K Chidebidi Eric and I say EK Chidebidi all right nti EK Chidebidi o ya we say nyambo achi na Ghana ne Comoros e o match yeah me awe pa brapenyi o ya sure yo me sure na ball nzu hu ni say Ghana be wini ana Comoros ne be wini they ten say Comoros de Kenya match ba o shebo na Ghana for ne bo emfa bro emfa os ball is Africa ball ye the American ahoden ne ade na ye de ebo
ana the day anyway no obi any the day no onua obi any say o my mle ana coach no so I mle so ye bo bro say ye bo coach a yen share ya wonye change there na che say ye share kura ye ntimi bo ndru baby a ntimi de menya kura Comoros no ka Comoros ma ye one pe bia so ya be fia be ya be tu any o mai I have phone here for mamoti ikechire BBC Ghana for the ne din ni katashi bi ne de bobo no na de ni nyu akroma ye de o ma ye mre te de ya Comoros be de be she Ghana o be ma ye ba ku bi yeah ana one thing say na boy Jordan boy obi anim Ghana obi anim baby jet obetima born 100 times and they cry so I am obetima born 100 times so team na mo bobo no de nipa beble ne ho ye nipa beble hin Jordan ho ye nipa beble hin ye wo players at bench ayi Dreams FC 4 player obobo kama so ye wo players ball so mo ti bench na de demo da bi emfa senior emfa mamu nim de o se emfa tinese ne de me interviews amaye nyina a kire se Ghana be de ebelusu ahefo na tie for we WAAHWE TV na wa me ametime nkan ye kejetia my boy rubber brand shop has say na me hu ni say o my serious obi eyi ni tire na so o se me buso mo nsem fa ba ko me no bi ni he agentie no opanyi kese ye frame kejetia na onso Your friend Evans. All right. Chairman na onso Your friend Prince. Ah, okay. I hope some of you are aware say nyambo echina Ghana ne Comoros e match. Achina. Yeah. Etino Evans. Mbese mbusa ase Ghana be wini ana Comoros be wini. Obetima ka bibia fa match ho. Match na de who the America. Ghana for the Befi. According to Evans, I say Ghana Befi. Chairman announce we. ya bo ni mtu akoye de nya de Ghana betima ko nani mo Adentia ade Ghana fire de ya o mintimi nko manim pre bi e wo mu a friend Jordan ayu ono no kra no ye mehi kra so bia etine se Ghana ntimi nwini dabi bere no ma wini amu ntimi kra amu ntimi wini kra o ma be fi kra mempanyimfo esi Ghana ntimi nwini I hope se ba akugina me nchen wa ase on de wa sere saa onyanka bi na wo se mbisa no no so kan de bi se ye nyina ye Ghana fo opanyin ne fro say ye fam Boatin na camera ni hwese yi o hwem ne ehu anim e Boatin Adwumaninti ase ya yi kakra okay Boatin na Ghana ne Comoros match no hu ni say me bo ankasa de me nhedampe but de ma hwe de Ghana for beba ombo ombo ne enye bo papa bia na ombo to ahwe ombeba fi sa na mhu o se Ghana for beba fi se Ghana nye bo papa bia na ombo ahwefo na etiefo na barber shop yi kra me isa ni din o ye fe ni se de be obi hwe na opeso oba na obeyi ni ti ana obetimi aka bia fam aha de obi anim ye fra no on point URSELF salon ye wata smaso new market wa inside na nkasa ene ye ho inside wa market ni inside ahwefo na etiefo se barber shop na wata smaso new market ni inside wa nti do si atasmaso osi din ne say on point URSELF salon nti no si atasmaso no bisa ahwefo na etiefo e do bibia ase bye bye